Исәнмесез, мөхтәрәм таңшар. Сез турыдан-тура эфирдә Төркия авазы радиосының татар телендәге тапшыруларын тыңлыйсыз. Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu. This is the voice of Turkey. Hier ist die Stimme Türkiye's. Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye. اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه. هنا إذاعة صوت تركيا. Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu. Ovdje Radio Glas Türkiye. Türkiye'nin Sesi Radyosu. Qui è la radio La Voce della Turquía. Esta es La Voz de Turquía. Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Тюркия. Юфлет Зари и Türkiye. 这里是土耳其之声广播电台。 اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه. دا ترکیه غرب رادیو دا. خصوم ترکیه زاین رادیو گایانه. Eterşehir Radyo Sadburi Türkiye Sıkma. Ovada Türkiye Ünü Radyosu. Aici Radio Vocea Türkiye. Говорит голос Türkiye. Эфирдә Türkiye авазы. Gepleyer Türkiye'nin Fethi Radyosu. Ye Saday Türkiye. Anlavatkanlar Türkiye Avazı Radyosu. Evo İfonitis Türkiye. Ovdje Radio Glas Türkiye. Jeddah Radio Muryat Türkiye. Ini adalah Radio Suara Turkiye. Hii ni idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Turkiye. Este es Radio Voz de Turkiye. こちらはトルキエの声ラジオです。 Zborova Glasot na Türkiye. Efirde Türkiye Avazı Radyosu. It Türkiye Hangi Radyo'ya? Ovdje Radio Glas Türkiye. Türkiye Ünü Radyosu. Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu. Газзе, ачлык шартларында ныклык, ихтияр көче һәм кешелеклелек. Таушы дизмебезнең бүгенге чаралышында Газадагы яшьләр турында сүз алып барабыз. Яшьләр турында сөйләгәндә, җәмгыять үткәренең мирасын йөртүче, хәзерге вакытта аның көчен күрсәтүче һәм киләчәгенә өмид вәгъдә итүче бик динамик төркем турында сүз бара. Җәмгыять яшьләре факел йөртүчеләр. Алар алдагы буынның тормышка ашмаган хыялларының факелын йөртәләр. Бу хыялларның формасы, шәкеле һәм структурасы курылышы буыннан буынга тапшыла торган һәм милләтнең үзенчәлеге дип танылган идеологиядан тора. Без идеология дип атаган нәрсә бу җәмгыятьнең дөньяга ничек караганын, нәрсәгә ышанганын һәм нинди киләчәк теләгәнен билгели. Бу очраклы түгел, ул үзара бәйләнгән идеялардан тора. Чөнки ул без нинди җәмгыять булырга тиеш дигән сорауга җавап бирә һәм максатлар куя. Идеология гамәлгә ятерә, сияси һәм иҗтимагый хәрәкәт рәвешләренә юнәлеш бирә. Идеология яхшылык белән начарлыкны, дөрес булганны ялгышлыктан аерып торучы компас ул. Һәм Газада шушы компас кешелеккә ишарәли. Хәзер инде тугрылык, мәхәббәт, тәвәккәллек һәм ихтияр көче белән тупыланган, ватан эше белән таҗланган шушы кешелек идеологиясе гәүдәләнгән төбәккә күчек Газага. Израильнең 2023 елның октябрь аенда башланган геноциды кечкенә генә географик җирлекне дөньяның вөҗданына әйләндерде. Дөнья гасырлар дәвамында камалыш астында булган һәм ачык мәйдандагы төрмәгә әйләнгән Газа илендә төрле геноцид ысулларына шаһит булды. Һавадан һәм җир өстеннән авыр бомбалаулар, дроннар, снайперлар, ачлык, корылык, начар һава шартлары, яңгыр һәм су басу.
Кыскасы, кулланылган һәр ысул һәм кешеләр дучар ителгән һәр шарт кешелеккә каршы авыр җинаят үзенчәлегендә. Барысына да карамастан, газына әле дә нык булып тотучы иң мөһим факторларның берсе газыдагы яшьләр. Хөррият, тогрылык һәм каршылык күрсәтү белән үскән бу яшьләр үзләренә юнәлтелгән геноцид идеологиясенә каршы кешелекнең горурлыгы булды. Без бик көчле һәм сугышчан халык. Шушы сүзләр белән үзен һәм милләтен танытучы 18 яшендәге Бера Эль-Джерджави. Бера 3 ел инде дәвам итүче авыр шартларга карамастан 67-9 билгесе белән лицейны тамамлаган һәм дәфтәр урынына картон кулланып уңышка ирешкән яшь Фәлестин кызы. Какшамас ихтияр көче, нурлы йөзе һәм үз көченә ышанучы тавышы белән ул үзенең уңышын булай дип аңлады. Кечкенәдән үк мин шушы дәрәҗәгә ирешергә, хыялымны тормышка ашырырга омтылдым. Сугыш, бомбага тоту, ачлык һәм кытлык шартларында белем алуга игътибар итү бик авыр иде. Ләкин минем ныклыгым һәм омтылышым буларның барысын да җиңде. Мин барлык авырлыкларга да каршы тордым һәм укуымны дәвам итер өчен нык тордым. Әлбәттә, мин дә башка укучылар кебек каләм һәм дәфтәрләр белән әйләндереп алынган бүлмәдә булырга теләр идем. Ләкин мин бары тик картон гына таба алдым. Бераның кыйналыклары, авырлыклары бары тик дәфтәр җитмәүдә генә гыйбарәт түгел иде. Дроннарның туктаусыз тавышы, йокысызлык һәм яктылык җитмәү турында сөйләгәннән соң ул корыш кебек тавышы белән булай диде. Сүзләремне бөтен дөнья халыкларына җиткергә телим. Без Газа сызыгының кешеләре, сугышчан бер милләт, көрәшү каныбызда бар. Без ниятләгән нәрсәгә ирешәбез, чөнки без максатларыбызга игътибар итәбез һәм Аллаһ рөхсәте белән аларга ирешәбез. Бу юллама укытучысы башка укучы булган. Үзенең дә башка бер укучыга белем биреп, шәхси һәм социаль яктан уңай үсешкә ярдәм иткән бары тик 18 яшендәге яшь бер кызның сүзләре. Минем китабым без кичергән тирән геноцидның баласы. Бу сүзләр Үлгән кутылды, кутылган үлде исемле китаптың яшь авторы Ая Әбу Насырнеке. Ая Әбу Насыр Газадагы яшь бер кыз. Ул бер төн эчендә бөтен гаиләсен һәм туганнарын шәһид итеп югалтты. Аны исән калдырган нәрсә кагаз һәм каләм булды. Минем гаиләм һәм хыялларым бар иде. Мин аларның барысында күз ачып йомганчы караңгы һәм газаплы төндә югалттым. Курку һәм үлем белән тулы шул төндә безнең 5 катлы гаилә бинабыз һөҗүмгә дучар булды һәм минем бөтен гаиләм шәһид китте. Минем китабымда үлгәннәр коткарыла, коткарылганнар үтерелә дигән хәл сурәтләнә. Ул без кичергән тирән геноцидның баласы. Минем сыйныр урын юк иде. Шуңа күрә мин язуга күчтем. Язу минем куркуымны, авыртуымны һәм ялгызлыгымны кабул иткән бердән-бер гамәл булып калды. Йөзләрчә мең газеле кебек, ул да нейлоннан эшләнгән чатырда яши. Ул үзенең бердән-бер сыйыну урыны дип атаган чатыр. Җәйнең истелегендә җәһәннәмгә әйләнде. Кышын исә яңгыр суы белән тулды. Бозлы җил эшкә җиңел генә исеп, сөякләренә кадәр үтеп керде. Ая кичергән һәр авыртуны документлаштырырга булды. Шидамлык, сабырлык һәм көрәш кушылган йөз белән ул булай дип дәвам итте. Каләмем минем бердән-бер коралыма әйләнде. Шул вакыттан башлап сүзләр тормышка һәм өметкә әверелде. Мин кичергән бар нәрсәне яза башладым. Язу минем бердән-бер сыйыну урыным иде.
Oya Ebu Nasır sağınu, korku, açlık hem meşakkat gazabı turunda yazdı. Ol birgen sırav gadırsızlıkka, cebirlevge hem genansitka karşı yol varışıydı. Şotur nerse ikanen bilesizmi? Tokumadan hem naylondan işlengen sıyını orada. Şotur bizden birden bir yurtubuz, birden bir yaşa orunubuz, birden bir uyun meydançağımız. Hem min her vakit sırayım. Biz şoturlarda köpme yaşayacakbız. Gazze halkının gazapları qayşan bitecek. Gazze sızığında yağuluk bitti. Kışkına Ali ise operatsiya üstelindi. Operatsiya elide devam etti. Aliga narkozsuz operatsiya sala. Skalpelinin her soğuğu ona biknik ağırtığı biri. Ol indi köptenden onun yoğaltkan vazgeçti. Bir yoqdan İsrail yine bu rayondan giderişini kizetüler yosi. Sarıyıq abi yeri almay, ona maşına gerek. Genansitta ayakların yoğaltkan yaş enezde qapat köçünüçüler arasında. Ol bir nesede eytirge ağızın aşmaylagen tüzümlegi bitkeş. Yüzündeki kirinkilik onun nişik gazaplanıvını kürsedi. Ona da maşına gerek, lekin yağuluk yok. Gaz yaşları bu mümkün bulmaganlıktan mümkünlikler buldura başladılar. Eydegiz, Gazının yaşlarının birisi bilen tanışık. Ol, üz işinin tabiatga, hizmetkarlarının selametligine hem eylene tiren muhitga ne derecede ziyanlı buluğun tulusunca anlay. Ol, muhtajlıktan ümit tuturuşu yaş kişi. Biz plastiktan yağuluk hem kıyaş enerjisi yetiştiremiz, di ol. Bunun bizden selametligimiz, eylene tiren muhit hem ilik şüpşar hem korkunuş doğru koldıkları bilen dolu bulgan tabiat için ne derecede korkunuş ikenen biz bilemiz. Lakin biz bunu işlerge mecbur bulduk. Biz halkımız için bar kişimizde koyup işleyimiz. Biz yetiştirgen yağulukını orazan beyege satabız. Bundan dış, mena yaşa için işlerge turu kile. En ağır iş vakitimiz kıyaş turudan turu üstümüzde bulganda bulu. Bu tırşıklarının birden bir maksatı. Gailem için azık tülük satıp alу hem gazaplangan halkımız için biraz yerden kürsatı. Eğer biz işlemesek, mühim tarmaklar gına tügül. Timirçiler, balta ustalar hem başka köp hünörçiler hem södegerler de işlevden toktayacak. Dünya barlıkka kirgenden bilde kontrastlar var. Gazze, genansit ideologiyası hem yana şörünün kapman karşılığı bulgan kişilik ideologiyası arasındağı küreş bargan orun. Gazze yaşlarının sivilizatsiyalı dibetilgen bu dünyaga yalvarış, kışkırı uzunçeligindeki yollamaları bilen kile saatna da qabat uçaşı ümiti bilen isen imen bulağız. Gazze, açlık şartlarında nıqlıq, ixtiyar gücü hem kişiliklilik. Nogayça nasihatler. Köp sıyılı tınlavuşlarımız buyuma Kudayga açılgan terezeler baresinde habarlasamız. Rabbimiz Hak Teala er menzilden tabakadan, er alemden taypadan, er bir zattan özünü, körsetiyek terezeler, özünün barlığını, en birliğini bildiriyek şaatlar, bağlar salgam.
her bir kökrökte telefonlar taslagan. Her bir insan kalbinden Allah'a yöneyse sonu kasında tapkan. Ol terezelerden karasak Kudaydın barlığına birligine köz bünen körgöndöy inanırmız. So terezeler sanga kelmey barı mahluk baresince köp bolup nav alemdin yagını tolturgan. Burunguda sosunlardan bir kesegini aytkan edik. Bu yuma keliyekte Kuday nasip berse bizge ürengen sügönümüz bazı hakikatban manelerdi sizlerge aktaryak biz. Su terezelerden birevi nav hakikat bolgan. Munava alemdeki yaratılgan mahluklardan birbirine kömegi, birbirevinin acatına cevaplar bergeni, birevinin birbirevine tayanganı, yaslanganı, bar bolgan, bir yaratuşu koluman, tarbiyalanganını eslerimizge körsetken, bir ökmetüşü zattın idaresinde turganın, bir tek Mevla haktın, küşü sonsuz Allah'tın, kızmatında bolganın baremizge körsetken. Nege dese yerdeki yanlı barı mahluklardan yaşavına kerekken neşe zattı pisirgen aldığın künden başlasak takımşilik etken aydı soga eklesek savlemen havadın tagı sudun arzaktın yan tasıgan mahluklardın yardımına yugurganın neşe yanvarlardın insanlardın kömögüne yugura berip barganın gevdemizge salıngan barı müşelerimizden birbirevinin kömögüne yugura berip ketkenin aşalgan aslardın zerrelerinin barı bir müşe işinde bir düzenmen tizilip etler minen süyöklörge kerek bolgan yerge yugurup yetişkenin bara barşa eslesek bir Allah'tın barlığını tagı birliğini yengilşe anlarmız. Atlarını anganımız, tagı anmaganımız, neşe mahluk var bolsa, ne esi var ne yanı, tek akıllı yanlı day, birbirevine tanıgan day, yardımlasıp turganlar. Sanga gelmez barı iste, kömöklesu kanunuman, maramat esasıman, gömökleşken mahluklardan, birbirevine yardımları, birbirevinin acatına hemen cevap vergeni, birbirlerine kuş bergeni elbet tezok aşık betten bir tek vahid birev bolgan mahluk soga muhtaç baresinin acatını bir basına berüşü samet bolgan bir Rab'dın isi ekenin bildirgen. Sosu aller, barı isler, hikmet binen iyigiliğin, maramat yomartlığın, barı estin körgönü bir Allah'tı körsetken. Barı sosu mahluklardın, küşü sonsuz yaratuşu, tagı maramatı sonsuz, yomartlıkta şeti yok, bar bolganı muhakkak, yaratuşu Allah'tın, kızmatçısı, memurları, sanyatıman barı, yaratkanı mahlukları, bolganını körsetkenler. Munşa hesap kitapban,
ölçem bilen yaratılgan nav mahluklar baresi sosu allerimen barı kuday betke karatgan, üyken terezeler bolgan. Yaratılgan er zatka sosiyaktan karansa, yaratuşu hak Allah aşık betten körüngen. Er mahluktun er ali, er sıfatı kasiyeti, bastan uşka er birevi, tagı savlay bara barşa, hak kudaydı körsetken, sansız terezeler bolgan. Endi ey iflas etken, özünü esli bilgen felsefeci adem. Nav begükön terezege, kaysı sözde aytiyaksın. Senin tesadüfün, soga eş karşalar mı? Sağlıklan kalınız. Noğayça nasihatler. Muhtaram tamaşalar, Türkiye Avazı Radyosu'nun Tatar tilindagi topşuları şuşunun bilen ahırına yakınlaştı. Elege biz sizin bilen sağlaşıbız, efirde kilesi uçaşığa kadar.